Nangino kuna timu nini warogo chwa giti kia urais na ngwatano ya Azimio oka Martha Karua na lungete kaunti na Kirinyaga na kaunti Mutori ya Embu. Kirendio ngenende nedirite kinyela kia thirikari ya Azimio kedire kirwana na kudhiria unkumanende gurone na kinyakonge la kigena kirakethera kikinyandeni ama kaunti na Raila Odinga na Charity Ngilo amuna Kalonzo Musyoka bakinyidete campaign chio kaunti ya Kitui. Rita Mwaniki wa Mushiri na Ndetoi. Munini wa Raila Odinga thiini wa muungano wa Azimio One Kenya niwe Martha Karua ni urauga ati thirikari iria magukorwo makithondeka ni gukorwo ikithiria kaimana cieko cia ungumania bururi-ri. Ino ni thiini wa mucemanio wa mwingi uria arai naguo thiini wa kaunti ya Embu gicigo mbunge kia Manyata, varia arauga ino noyo njira ya kugwata mbia mbiganu cia mirandi ya uthii wa na mbere bururi-ri. Na ungumania era kuba ahadi cia muromotu ndio mama itwe tugete tukubingo sumubere na varia aravoya ekari ngurani a kaunti ya Embu gukorwa makithura atongoria aria mari na wigiririki wa vamwe na uvoti wa kureta penandi ngurani ya uthii wa na mbere. Utangithura MCA na gavana mwega tuthondekete thirikari ya Embu ure mundu wina wigiririki mundu kubota mibango ya Embu utonga wa mundu utingi kwigana mundu wina utanenda kubeana ni abeane no ndukathure mundu ni undu wa kubeana ni undu wa ndui mbeca cia gitonga itire ciegana ona itura riria umite ona mubiriga wake. Guku aria airi marenda giti giki kia gavana wa kaunti ya Embu thiini wa muungano uyu wa Azimio niwe Reni ari na kiama kia Mbathi na Kathuri ari na kiama kia Njumbiri makigwataga mbaru Raila na Karua makorwe magitonya wathani-ri. Kirinyaga urugalo kitiamba Kirinyaga ari aturaga Embu kaunti tene kuoguo twina Martha ni twituraiguo rugari twina deputy president wa Kenya mweraga Danirio gete tukibezana kia mheshimiwa Raila na mheshimiwa Martha manina kia president na kio gitikia Embu kia gavana kirathi na Emilio Mwenari wingi Raila Odinga ni ugwatite mbaru muroiriri wa giti kia gavana wa kaunti ya Kitui niwe Julius Marombe guku Charity Ngilu agitiganagiria wendi wake wa kuthii na mbere na gutuika gavana wa kaunti ino. Naona nyinyi hapa mmeamua ya kwamba mnataka gavana awe Malombe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Muciri.